pionirski grad. Pored njega neki centar za venčanje. Ovdje su prije 39 godina malu metodu slavili osnovci Josipogorske osnovne škole, a danas slave 35 godina od velike mature u restoranu 9K. Posle silnih rasprava, uglavnom glupih, ipak smo se odlučili da to bude na kopnu, a ne na nekom splavu. Ovo je jedan sjajan restoran u predivnoj lokaciji. Nekad je bio jedan od najboljih. Danas ćemo da vidimo kako to izgleda. Gleda maturanti pristižu, što je inače odlično. Baš sam se uplašio da će biti ubedljivo prvi. Ovi nisu maturanti, greška u koraciju. Restoran 9K ima odličnu baštu. Pristojan parking. Mali, ali dovoljno. Vratio sam se da menjam kola, ali nemam ideju. Ti preglasiti ovdje. I odličnu baštu. Mada jeste prvi dan leta, ali nije neka vrućina.